Tumaze iminsi tureba abakinnyi batandukanye bakina filime mu gihugu cy'Ubuhinde. Uyu munsi tugiye kureba abahiriwe n'urugendo, abafite amafaranga menshi cyane. Iyi ngiyi akaba ari top 10 y'abakinnyi bahembwa menshi mu gihugu cy'Ubuhinde. Bakaba ahanini bayakura muri uyu mwuga wo gukina filime. Nta handi wasanga amakuru yizewe uretse kuri Rukezo Channel. Kora subscribe maze ukande ku nzogera kugira ngo udacikwa n'ibiganiro byacu by'ubutaha. Reka dutangirane n'umuntu wa 10 ku rutonde rw'abantu bahembwa amafaranga menshi mu gihugu cy'Ubuhinde, bakaba batunze agatubutse. Uwa 10 ni Rajinikanth. Uyu nguyu akaba ari umugabo ukomeye cyane ukunda gukina amafilime menshi agiye atandukanye. Uyu mugabo niwe turi gusanga kuri uyu mwanya wa 10. Nidukomeza ku mwanya wa 9 tuhasanga uwitwa Akineni Nagarjuna. Akaba barirwa amafaranga asaga miliyoni 130 z'amadolari. Uyu mugabo niwe uri ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 8 turahasanga Kamal Haasan. Uyu mugabo nawe arakomeye cyane. Uyu mugabo nawe yagiye akina amafilime menshi. Nidukomeza ku mwanya wa 7 turasanga uwitwa Ram Charan. Uyu mugabo nahembwa amafaranga menshi mu gihugu cy'Ubuhinde, ndetse akaba ari mu bantu 10 batunze agatubutse muri iki gihugu. Uwa 6 yitwa Aamir Khan. Uyu mugabo ni umunyabigwi, dore ko ari no mu bantu batwaye ibihembo byinshi mu gihugu cy'Ubuhinde. Aamir Khan afite studio ye itunganya amafilime. Hasigaye abantu 5 batunze amafaranga menshi mu gihugu cy'Ubuhinde. Ese wowe muri abantu 5 uri kumva handi utari buze kuburamo? Shira amatsiko, kuko ku mwanya wa 5 turasanga uwitwa Salman Khan. Uyu nguyu ni umukinnyi wa filime ukomeye cyane mu gihugu cy'Ubuhinde, abenshi bamwita Tiger. Uyu mugabo abarirwa asaga miliyoni 310 z'amadolari y'amanyamerika. Uyu mugabo nawe akaba afite amafaranga menshi cyane. Ku mwanya wa 4 turasanga umugabo ufata amafaranga menshi muri filime. Iyo ugiye gukinisha filime ukaba ribuze kugukinira filime, ni umuntu utwara amafaranga menshi cyane. Uyu mugabo yitwa Akshay Kumar. Uyu mugabo nawe ari muri top 5 y'abakinnyi bafite amafaranga menshi mu gihugu cy'Ubuhinde. Ku mwanya wa 3 turasanga umusore ukomeye cyane, akaba ari umwana mutoya, akaba abarirwa amafaranga asaga miliyoni 370 z'amadolari. Uyu yitwa Hrithik Roshan, niyo mazina ye. Tujye ku mwanya wa 2. Uyu mwanya wa 2 hari umugabo ukomeye cyane, abenshi bafita nka papa wa Bollywood. Uyu mugabo yakinnye mu filime guhera kera, akaba abarirwa asaga miliyoni 400 z'amadolari. Bamwita Amitabh Bachchan. Uyu ni umugabo ukomeye cyane, akaba afite amafaranga menshi. Ese urumva ku mwanya wa mbere ari ndubayoboye? Ku mwanya wa mbere turasanga umugabo abenshi bita King, niryo zina Ubuhinde bwamuhaye. Uyu mugabo abarirwa asaga miliyoni 770 z'amadolari. Uyu mugabo yitwa Shah Rukh Khan. Akaba ari umugabo ufite amafaranga menshi mu gihugu cy'Ubuhinde mu bakinnyi bakina filime. Mwakoze kudukurikira. Iyi channel yitwa Rukezo. Kora subscribe maze ukande ku nzogera kugira ngo udacikwa n'amakuru y'abastari bagiye batandukanye. Nje nari Ira. Ciao ciao, hasta la vista.